Alright guys, saya di mana ni? Ini hari ni melengkapkan whole review di Kerat Sendayan guys Kerat Sendayan. So kita telah pun buat whole review di lubang 1, di lubang 2 dan lubang 4 kan. Jadi hari ni kalau ada rezeki saya akan bawakan lagi lubang-lubang yang lain Jadi bersama kita sekarang lubang yang ke-6 guys Lubang ke-6. Sebelah depan ada air guys Sebelah kanan ada hutan sikit. Sebelah kiri keluar daripada pagar OB. Tapi kalau di tepi-tepi bagi track tu masih boleh main lagi So sebelah depan ada bunker di landing area. So kita nak elak bunker tu, kita main kiri bunker So ada space yang besar. Lepas tu green akan uphill guys Lubang ni guys, lubang ni indeks lubang nombor 6, indeks dia 15 guys Par 4 indeks 15. Selalunya ramai juga yang main di sini start dengan lubang 6 guys. Sebab lubang ni indeks dia agak tinggi sikit, senang sikit, tak adalah terlalu memberi pressure yang kuat kan. Jadi kita tengok boleh tak saya letakkan bola di fairway dulu center di fairway Come on, one good shot. Manis-manis satu. One good shot. Ya, kiri fairway. Aduh, tertarik sikit. Alright. Alright guys, distance second shot saya distance lebih kurang 1.25 gitu, 1.3 pun boleh lah. Saya main 9 aja sebab kita uphill sebelah depan ada bunker. Bahaya bunker dia, sangat soft saya punya standing agak sengit sikit sebab menghampiri slope ke bagi track. Saya ambil kanan sikit, harap-harap bola ni akan sampai ke pin sebab pin di belakang guys. Come on, one good shot. Manis-manis satu. Oh, sedikit tarik lah. Ini tak on. Tepi tak on. Alright, ini bunker sebelah kiri green. Bunker sebelah kiri mendaki bukit. Bola saya tak on. Sana green guys, sepanjangnya green sepanjang bunker kanan tu. Terus ke depan, green di atas bukit guys. Bola saya tak on, jatuh di bawah sebelah kiri green. Saya kena chip. Kita boleh chip, one chip, one putt, dapat skor par guys. Alright guys, saya chip. Jauh juga sebenarnya, naik bukit ni. Green dekat sini soft dan bite guys. Best sebenarnya. Saya chip menggunakan 60 degree. Kita tengok baru lepas disiram air guys Tengok boleh tak saya chip dengan baik. Kemudian one good chip. One good chip. Ngam. Okay, given. Alright. Okay, given guys. Alhamdulillah given. Okay, selesai satu lubang. Alright. Manis-manis jengke datangkan